adik toto aturi. Au ma abang boru ni maikon. Dulu rohani na boru na. Saya ngamot dengan haji. Jadi saya may pagkabaru cari bahua. Kirim salma wa perpahua pagkabaru. Ay pagkabaru ng anak ko. Dahil buo di sana kanak ko metu. Inengira po ribamu. Yan nakingat ang labak be. Rita karingay lakay pak dajul pak dabudi. Alam mo dito, tuharing ganon lumate. Jadi sok kami rasude amang udang akaporibam. Lau mang urobi tasta paus masomo. Orang riba bos di macam tu hau sendiri. Las rohak mengasong dia teh. Lebar tapi kau kos kujuti. Iko kuto kudahon. Ahani naikin aku. Jalan meton oh di hutan daun. Amang dah. Jadi amar panggiduan ala posor bebekot. Tapos roh aku, sila ko ang kapan, udah pengalaman. Orang tadi guru ko pengalaman di bidang di hukum di bang amang udah deh. Dia jalani saya mau roh turuan, napos roh aku, sebagai amang udah, naga di nasi roh tu dengan nanya deh. Jadi itu seorang pihak roh kami, beribamu, las roh mati. Udah kita kasih aja.